Akan dikapo nama baru kita akan bakam jadi beginong tinongalam jong ka jo paiba ki banami khmat na ki constituency baphe kapani bahadu kali ka khlemat kimtep ya ka jinge ka bagi gon sama ji ki kendo to den mar ka kadao hakan dikapo Ymdei baka police of the people party ka sngewstad hynrei kan hap ai kelas ya kini ki MLA ki jungi ki menjur ya ka Sorkar bagaimana keren kan ya ka roster system pun bagi on nak kita saja tinggal kita song galet ke pun bagi on bah kajinge ka tunai jong kajinge kami na ka reservation policy ka bha thungkam jong ka Sorkar jela kalau sambung la sampu Islam kami kadon ka jidula nama frau dena mar kata rau nyen pensna hapi wai balai pengidam kam balimba kani ka por ka mamata banpa ya ka kubur ka masya size kan no insofar as they pertain to reception in favor of the Shuwa tribe and Shuwa caste in posts and census in connection with the affairs of Meghalaya. A question has arisen how to regulate this reservation in a situation where the number of vacancies is very small. After careful consideration of all aspects and principles already enunciated in the resolution and office memoranda, government have decided that where the number of vacancies is 9 or less, the same shall be treated as reserved vacancies in favor of the protected communities as specified in the said resolution and office memoranda. Kani kapani bahagian berada di begini ada kata special exam. Ya kita lalu kimla modla bantep lagi dan ibat Ri Khasi hagi tu jaga bakimla. Dengan ni roster ke bakile menta. Kei bakile kipan roster melagi department. Kita kanu Khasi udan, kanu garu udan, mat lemar udan dunau garu. Dapat kita malak dapat nak bertani garu. Dikumnokan mana berpagala. Apa kini ke polisi ke syah bantung yang Khasi ke sini. Agak jaga bakimla baki balik di pendapat. Yang kita hak minta, yang ini tanggung jawab kata roster. Namar kata kita ni, ikut banyak tu ini. Kumbangalan minta, lapun kala, yang ini reception policy. Hadiah bagi kasih kalau betah, ban pendang yang roster, Sorkar, kalau dia ban pendat Shuwa yang ini, kejingga kejingi kalau dia ban bak katung kejingga empat. Tim semua mereka nak haduk mata hati cimut di jepakat tu. Dengan tiap menu bakam lah banruai. Ada dan tiap bakam bet banruai kinwan senismat banyalam. Ia ketua jingrwai. Waktu kon sama kali. Atau ngihun banlom rau. Halak kejong kali. Jingrwai. Kini ke jingrwai dah kaba pelik jimut. Dan petak ia ke jimut. Idon hangi banri ia kaloi kejong kikon kiti kijumi. Lalu menu kiba kemau ia ketua jingrwai nasi. Kalau kiki ke besok tengah, nasi nampak kemau tani kesur. Lalu don bakal kemau dengan persang meneruai. Kun samla kari pentre lajan kisi. Nangin yale ningin sange tolong kiba lake. Pancu long lau halaka jong kari Pihun sebo kur samla kari Otik habang yata wilum jongi Ngin om dedo hati nong we shisi Kata jingrwai kan pinkim Ya kamen sim Kajuma kajopi Nginirwai Ri Khasi Shuwa pengini klak Nagani ke jingalang kajuma Ri Khasi Ya pa Dari kaba ubah Rim ubah jaan Gidemen menhendai Langan yo isu
Jing ken mau iaki ando ri ngai ton la kari nin kyrshan Chaprang in me, Poniu jingrwai yadi. Can mau try, Ri Khasi.